looking alright for the next couple of days, maybe till Friday. So I think I'm gonna cut the neighbour's hay. Not my own hay, but maybe the neighbour's hay. So I'm just gonna have to clear some of this crap out of the way. So brother's been working on the mower, and I've been working on the quad bike, and it's all in the way of the mower. So I'll take the mower out and I'll give it a sharpen and some grease, and then I'll be out for most of the day then. Right, we got the mower on. Now because I'm going to be mowing a great deal, and I'll probably be bringing it back here. I'm going to take the guards off and leave the guards here. I don't think I need them for the time being. I'll chance it, because it's a bit of a faff to be carrying them around, keeping back on. We'll just take the knife out. I'll take the knife out. Oh no, fuck! And sharpen it, and I'll grease everything I need to. Oh no, I've lost the nipple. I did have a nipple on here, but it's gone. Has it gone because it's rattled out, or is it gone because it's snapped off? I think it's rattled out. That's a bit of a bugger. I had a nipple in the ball. Easier to have a ball joint. And well, can't help it. There's a reason that they don't have to tend to have nipples on them, because they come off. But I haven't cleaned this off since the last time I was topping with it. Just couldn't be bothered. I knew I was going to try and make hay with it, so didn't need to worry too much on for long-term storage. I'm not going to bother oiling it now. Plan is when I finish up for the year, I'm going to give it a good oiling down before I put it in the shed. But when it's cutting grass, the knives and all that get lubricated enough by the moisture in the grass and things. So that's my thinking anyway. And so I'm going to grease everything except for the ball now. And I'll do the ball then when I put the knife back in. But I got a bunch of fittings, nipples to grease here. Don't usually have that much trouble taking it out. Must be a bit of a mark on the bottom. Got a bunch of knife sections cracking. Don't have time to deal with it today. Hope for the best. Give it a go there. Son fi 'di bod yn fisio ar gwaith. A mae bales i gael. Bales drws nesa rein. Mae lot fawr yn fwy o nhw nag oedden ni o beth hwnna. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Falle bod un i doi lan top. So wedi bod lan top. O ia, mae un arall i gael rwle. So mae 26. Falle bach yn fwy. Good job. Mae hwnna ar un, mae sawl un. Mae biti fod 10 neu rhywbeth i gael yn parc arall i fi wneud. Gwair i drws nesa. O, dim ond... 6 awr y parc neu rhywbeth. Na, we'r llall yn 4 awr felly. Ond we hwn jod yn agos i 6 awr am parc ma.
Yn wedig y canol, mae'n blwyddau lib, mae'n clogo lan I gyd. Torri gyda ffinger mawr a'r un troies I hwn unwaith, troies i'r llall. Cwpl o gweithau, dim bod rili bwysiau fe. So mae bach o heiled I gael I drws nesaf nawr. Credu bod lle am improvement I gael, ond to be honest, gweithodd e digon da. Na, hapus iawn. Fi'n credu dechreuau carto nawr. Fi'n benni am y dydd, ond ai a belen draw I clos drws nesa. Gen I weld wedyn. Hwn a lot fawr yn fwy yn mynd mlaen da fi dydde yma. Cymro'n tipyn wrth nos malan. Torri gwair di sil pawb yn werthu'n eto, achos bod fi'n torri reit cyn glaw. Sa'n credu deithau fi di ben a neud y doi parc cyn esfelin glaw arall. Fi'n credu bod yn mynd I bwrw glaw di sadw nawr, mae dydd oi heddi. Na, very good. Bach fwy o red. A ni'n rhaid yn ffordd achos economy. Mae bod yn mynd I bod bach yn bouncy. Mae bacon o ffordd chi, ond easy transportation. Good os bod y tractor yn torri lawr. Gen I mynd i'r top mynd hyn nawr. Fi jyst I newid capi yna a bits ar yr distributor, so neu bach o'r distributor rebuild-ish. Newydys I ddim y point yn wedyn wythau. Give it the beans. Awr I mas. Gen I weld os tynnu fi lan mynd hyn. Falle dim dal. Na, ne. Galet dreifo a dyla camera ar un bryd. Ja. 5 foot mower tu ôl fforgi fach driennis yn dalfa. Wel na. Mae droi mwy lan mynd hyn. Dyna ni, 28. Good job. Ddim lot o crop yn top mynd hyn. Ddim beth I gael, mae bach yn sych. Droi mwy fyna. Ni pigo un o'r ein landiau. Gan bod yn ffordd yn gweithio ar y ffyn. Gen I weld mae'n drum i'r ein nawr. Lad lawr. Pitch o blan, engage. Up. Ja, camera llawer ar. Lawr hi. Ni. Lawr hwnna. Nôl blwyddyn yn mynd I Mae di hwn di Mila'n to gweld o'r lot yn hyn Nôl yn ni Hei Hup Credu dewn I bennau Are Hei mae bach yn drwm Be rhaid ni jumpo achos bod y tractor bach yn weakling biti mor weakling a fi mae rhaid helpu fe mae fe'n bach o'n weddol galed good job bad. Maen nhw'n weddol syth, ond mae'n galed, mae belars modern ma, maen nhw'n gweithio bels ten iawn. A am siwt fi wedi gweithio'r carrier ma, mae'r geometry sy'n top link arni, so mae just yn
increasa'n arc yr linkages a mae'n bach o ffwdan i'r tractor wedyn. Dim lot yn fwy o ffwdan, ond mae'n gweithio'n iawn a mae'n pigo lan lot yn bellach na speic. Gweithio'n neisach na speic amdano lot o bethau. A os bod belen di rownd o mas gormod i caru ar ei mynd ani, mae good chance bod i'r drom i ffyrgu i redeg beth bynnag. Sore. Ffordd cyr. Revs lawr. Let's go. Speedo nawr. Hup. Rhoi bach o revs iddi. Mant ni. Ynde. Mant ni. Slow ar y rewl. Edrych dwy ffordd. Dwi'n rili wisio edrych ffordd na gwmynt. Sy'n gweld e. Bant ni. Rhaid fi'n credu beth na yw stycau lan mae'na gweithio cwpl am mas nawr. A fi bywyd fi'n haws am nawr. Beth yw, mae nhw moyn o bel sy'n agos i'r golf, so anyway, dim e diwedd y byd os i fi'n symud i unol. So gadael i lawr. A mae rhaid neu siŵr bod hwn lan yn bach, os ydw i wedi gwneud bach o'n lan. A dad bach eithaf lot yn haws. So, dyn ni am lan. Mae crabi gormod o bel. Mae'n deith i lan wedyn. Falle. Na, cloiedd hi ddim achos mae arno stepin fyna. A na sut mae hwnna'n gweithio. Wel, fel wedes i, fisi iawn. Yr ieir yn ffwl pelta fi jyst i gweithio gwair, a mae gwair getre i wneud to. So, ie, na sut mai.